Elite Studio Production clear tu te in zavain tuk chu anuam vekule voin hi April ni som ni pakhat kan lo chung kai le ta clear tu zong te COVID-19 laka lohim zel turin du sakna kan lan thewa cheu kan riat thewang in COVID-19 thon hi na chuan India atomeka ani telin COVID-19 revei an pungtual tuala Mizoram chunga po in khuwa khirna dan tharnen COVID-19 laka kan him theinan sarkar thu chu thar zomin hun kan mangmek ane India ram khopui rang Maharashtra Chhattisgarh Karnataka Uttar Pradesh le Delhi ate kai thar antam zul lea Central sarkar chuan thakhat lom tur hi in venan apoimo hle doni in antarlang mithiam te chuan athon hi na hi athok na jok nin an ngai ane COVID-19 thon hi na lan chua dan thar chu pakhat na mit asenin avung thaya mit tuipo atam thaibok ane pani na beng hriat na lo benga rimum om thaya ri hriat har san na om thaibok ane pathum na pumlam in soisel na kothalo luak chuak luak le pumna om thaibok palina vunthak bol kutle kajung changrong in thlak danglam om thaibok pangana luna luhai le chawngoi ngoi om thaibok ane kan han tarlan te hi kan nei ani chuan COVID-19 thon hi na lan chuadan ani ti hriat athang COVID-19 wang ni kherlo point khitianga in soisel na khi kan nei thei thobok ane India COVID-19 double strain tuna India COVID-19 double strain hi amami single strain ai khan in kai chon awlin anatna alang chuakhar chuti rualin athok na jok bok shipui kai lova in ring point kan kai ta sup mai UK le US te point India tlo khap ma se he double strain hi an kai venual to New Indian COVID-19 variant hian mutation ni anai wangin scientist te point vaccine hian adang zo lawang ti an hlau hle Indian COVID vaccine shot ni lato te po an positive le ti news a country tanok mai B1617 variant hi strain dang ain kai chon achaka nunna tan alhom jok bok New Delhi a he double strain kai kumsomli pakan hoilam thalaya chuap thin le kalate boina an nei na sa ani lo phim khurla lo him da mangche phim khurluat aum lo COVID-19 double strain chungchanga thu thar dang kan hriat theite ngai thlaila India ram runtu double mutant strain B1167 aniam in kai chon aul samem April thlabul lamatanga India ram chunga COVID-19 shikai punchak dante Maharashtra state a atom na san big dante hemin hu hian state ranga atrai darta zela he COVID-19 nanashik virus in thlak danglam thar double mutant strain aming B1617 anwa hetiang in thlak danglam hi India rama mu chu masak ber ani wanga Indian variant antiboka hemi chungchang hi bile thuak teng u virus hian in thlak danglam hi anni phungle kentel evolutionary biology ania virus then khatta chu anin thlak danglam hian atira anni na lo then thatin anchak lo tial thailain virus then khat thung ero chu anin thlak danglama anni phung masa aya zedanglam le chakta sotte in kai chon ol samjok te anom thin India variant he virus in thlak danglam thar aming B1617 hi India rama in thlak chong thin chin hi double mutation E484Q le L452R te anni hei hi nikum sangni somni toblama India mu chua ani ti Maria Van Kerkhova WHO technical lead officer chuan asoi zeldan chuan March la toblama khan double mutant mu chua thu hi India ram health ministry chuan apuang chok du chawa hetiang ani nu po hian atilama asoine plat emoti tur ani atibok Aparna Mukherjee Indian Council of Medical Research nuaya scientist chuan he virus thar hi in kai chon ol samjok ani nate mishing tan nunrong thipui ol samjok so chungchang hi finfia alani lo thu zirtomni nisom paruk April khan Bloomberg nena asoi
ICMR lamin double mutant wanga shikai chon olsam chungchanga technical research mangin finfiana lanai loma se COVID-19 thoni na in India ram atom na dan atangte virus tho chakdan le zaizia genome sequence atang hian he Indian variants of virus double mutant hi mishingtan in kai chon ol samjok ngai ti hi ane India sarkar ro chuan finfiana alanei lo Maharashtra state atanga dartana state tamtaka COVID-19 shikang kai mek hi double variant B1617 ani MT December sangni somni March in Karkhan ngun taka zirchian ania March ni somni pali khan health ministry chuan helai vela shikai hi za som pangatanga za somni le ramchung mundanga retry dar na satlai masa hotspot ate shin thak danglam E484Q le L425R ankai ti finfia ani thu apuang engtial hlom nge ani he virus double mutant hi engtiang taka hlom nge ani ti hi zonalian tak ania alom dan michi rang soidan media ranga mutur atam hlea heng zong hi scientific taka finfiana laom lovek ani alom dan tak ro chu soimai thai alani lauti Public Health of England PHE chuan asoya he variant hi ani na chuile zirchian mek ani ti thu asoi UK scientists chuan he variant B1167 Indian variant ti bok hi virus in thak danglam lo a in mishing in kaidar aul samjokem thina athen majokem tuna vaccine te hian anvengem ti te chu laboratory epidemiological analysis le thiamna dang manga anlo endik ani ti anmu chuan virus chakjoka in thlak danglam thar upgraded virus ani anti thaya angai Public Health of England PHE thu chuin atalandanin he Indian variant 3 kai hi Englanda somsari pathum Scotland pali mu chua anito adanglam dan niariat chu Indian variant B1167 double mutant zinga pakhat jok L452R hi vaccine antibodies atanga put chuak mai thai niangai ania E484Q zokero hi chu South Africa lama in thlak danglam E484E nen zekhat nei ania hridan nein don hele ngam tura ngai ani chu wangin Indian variant te hi vaccine in adon hele vengzo ngai theitura ngai dan sangtak aombok ani scientist telu ati hayem o ti hei chiange UK scientist Trenkhat zinga Indian variant hi lauthong hle anom Danny Altman Imperial College Londona Professor of Immunology chuan Indian variant abel chen nuwa upgraded variant ani alom hle thu asoi ramsom chuang zeta Indian variant hi adartoa US UK Germany Belgium Australia New Zealand Singapore le adanga te mu anito ane heti angani wang hian Boris Johnson UK Prime Minister India rama ronjin tur point azin athula New Zealand point andrammi India rama omek te chu hori lo turin acha khovel ramtam takin India ram chu jinnatan ahim lova anpuang towa antlo ser mek ani anun rong so tem ti chu soimai thai anilo researcher le scientist chuan hei hi anlajir mek Anurag Argawal Maharashtra State Council of Scientific and Industrial Research Genomics Institute soidan chuan double mutant variant hi zirchian mek ania mase L452R hi USA zirchian anitowa in kai chon thaina viral transmission hi zasom ni in asang joka taksa a sipaina na do thaina antibody efficacy zasom nga in atiniam thai ni in asoi double mutant strain India rama mu chua hi khovel muntina virologist telu ati hain ati boile ane April ni sompani khan William A. Hasseltine former professor Harvard Medical School chuan Forbes magazine nena B1167 variant hian lom na chitin apai pona hena na rik hi clear shana andar zelo na tan khung bawa uplum tur hian kan thaina sang ber kan chuatur ane ati vaccine in aveng thayang MT chu Aparna Mukherjee Indian Council of Medical Research IMCR waya scientist chuan zirchian le data tamtok bechan lo chuan vaccine in aven thaile thailo hi hriat thei anilo
India hian variant sang B1 167 nen azir chiang meka hezir chian na hian taksa sipai vena laka bibole relru thai ani le ni lo immune escape or not chu triat chian ala ni lo thu asoi taksa sipai vena laka virus relru bibo immune escape chu nanna rik zaizia tharin aken thai ania mishing taksa nanna do tuin ashia thai lawa in thu bo thai ani vaccine antibodies omtekhan na anthok thailo ane he Indian variant hian immune escape zethar akan hlo chuan Indiaram vaccine program chu achok boi leang Mizoram COVID-19 thon hi nain Indiaram nataka arun mek lai hian Mizoram sarkar chuan niminji ngatang khan in khuwa khirna dan thar ati chuaka Sri Dangcha turin mitinte sarkar thuzam tlat hi kan himta na tur ani ti isherangangu clear tu zong te voin hun man nuam vek ule